kapatua klam kapang tirpon. Aprangsi karbilong ri abirta kelang arato anaphan nilihin pen kardom pajero kardom. Non nili karbilong ri abirta kithan bang sami ojang terangpi non birtang ton pen arjupon sena. Aning kanwang ason taksi Hempu Jisu amahang thekda pupu kapacethang lason taksi Koilamati Pastorate Presbyterian Risonimso Atum pen laso Hempu Jisu amahang thekda pupu kapacethang Jipura kedamtang niphai ingkoira isi arni matijong porphai phora achitim malompen pangcheng ponglo Koilamati RS Jukhuma Hills PM SK Hall along KPP RNA Atumpen pre-Christmas kibi katalon pon. Non karbilong rabirta mati kaswa channel atum hasme prangsi ile tum Koilamati Pastorate Presbyterian Risonimso some pensi ningkang sama peninga klong pen Christmas akadom di jero ile tum da Risonimso tum pen ningkan lang stame ningarong thek abang so Advent Christmas mate Jesu Kristum hange thek abang so kang hong katalon phansi ile tum chisik ponlo si peneng be ajai max stame ile tum ki thik ta teng pen mesen pe damlo prangsi bangke tum kiro karcho mesi chengpon lo abang so hu ni tum speaker da me chupapon lo ni tum Center Presbyterian Risonimso melong Koilamati Pastorate pen committee members ka chitoidun sar laramdin tharapen si jumis sen pen ni tum han isia message mate lam theni tum manang wan pido but ni tum message na chodeng lo bosi ladak nga chitong ka to ko be tum phansme tum ding the pon lo lapen labang so program judet pen api nile tum lapuson si labang so lun kanamali na son lo cultural program son lo lapuson mane Christmas lun kan kachipati lasme nile tum pedopon lo labang ke lun sipo Juvenguard ki lun alun lo kardom po audio ke ser long bangon ki doan lun kan si chipati pon lo sila jaimek hini same mission pen si nile tum pijut ponong lo la pen mission pen sinitum program an same sai phun lo la aning kan bang tamen ni tum pusona porbang en pon bo la pen ni tum bang ke pining asap ke dera son lo penang an tum bang so program phan penang an channel long tum theklong lo bang so program phan ning rong pen ketalon pon sono thasini ni tum Pastorate sitame missionary tum kachira la pen ni tum Pastorate Risonimso tum kacira pacitu pen la pen abrang sire tum pada ni tum members do an tami tum na cira tum pensi ni tum bang so program bangke mission pen ni tum tajut ponong lo Pini pentara basa bini ingti arong kan plapla chomong kanaphan chisik pon bomlo ke kanjia dim dhon sing rong pi ahem matijong ni phai ingkoira pho an arni hot pon tang lo pusi pherang kia tumaphan birtanang pangdakdun Poloni penwai song terang karbilong ria berta long berta nang pali. Kedamtang matijong ni phai ingkoi raisiarni Korkanti constituency BJY matumpen Swachh Bharat Abhiyan pen kapangther asai kedengpon. Bangso along Rajiv Giling President BJYM Lapen Laso kapangther asai kedengpon along Aditya Ingti General Secretary Vidya Singh Ronghang Lapen penang an BJYM along Klembang Prubang Piatum Chitodonsi Samelang Soa Hiti pen Chengsi Dongka Jingtua Hiti Lapen Tekelang Juna Hiti Haihui Pangtherpon
non kewang jia por tami kaprek adim along tami bangso Swachh Bharat Abhiyan pen kapang thir ponji aphan tami chisik pon puta bijewaya mamai phuatum pen nang pachini duntu dokmuka pen bai song terang birta pangdak pon tum Iskar Benglong District Committee amai phu bidasing ti alangli direction pen nilitum Dendakhat Bazar teke Langjon Bazar la pen nilitum kepajut sike paklong kamsi pajutam igi labangso Swachh Bharat Abhiyan mate kapang thira sai labangso sai nilitum kedeng bonke athepi ke lahen lo nilitum Korkanthi Mondol Committee ahin pen nilitum Korkanthi hawa town elong do la pente Bojar Longthom do la Longthom adim lo la Longthi adim long nilitum Langdam lo mane Bojar long bang nilitum la polythene penceng lo sonsi polythene hai hoi kakot la pente bag barak son ka mane yo letra hormu mane penang enjoy chu mane koi ham hum la son hormu do amasi chelang no dak amasi nilitum matha pon lo la pukali ilitum mahawar long lahai keter ke era dim lo ilitum bang paklar ponai tapuson ilitum yong si ke paklar asai deng pon lo pulotang ke ilitum la bang chelang mi tigi ilitum homas long abang chelang mi o ipun ilitum kamatha pon bensi pini la bang so asai deng pon iglo son sin ilitum ke bang jilangar ni sitamen ilitum Korkanthi hawar long ilitum pini Swachh Bharat claim pon lo la pen ilitum tarik engkoi rasir kep arni ilitum all Korkanthi traditional games sitamen nilitum kapathu kachipati nilitum bipon egi hala sahos sitamen nilitum la Mondol Athruli la pen EM plus district Athruli pen se nilitum principal pen se nilitum claim ponji lang litum pen chingwai chingsai bidisuri en ponsi la en pondet pen nilitum ongko Korkanthi long higher secondary long pido la long pliadium sitamen nilitum awareness program sitamen nilitum kedeng ponji phanon pen sitamen kachisik pondo lasina non pini nang itum ketang fir along nang itum yud morta det ahin pen ma mate mondol kaprek ahin pen na cerabun dulu pini nilitum la bangso kapang thira sai kedeng ponolong nilitum Korkanthi Juo Morcha mate BJYM Korkanthi Mondol Committee ahin pen un an ke nilitum chibor ipon lo puwai phi satame nilitum along kechengsi samilang so town long satame alang litum malong nilitum claim clear prang kechingwai dam mek do hadak town committee pen chenglok town committee chairman ward commissioner anparata nilitum malong haladak ward commissioner mate town committee to mahin pen mane hadak parent body mohila morcha local committee atom phan alang litum stame alang litum birta pc alang litum hoi pen sinilitum ki claim pon pini labang so sayang dai kenali tum te non culture plola pen safe vision lo la pen aro kaprek step deng dun Kedamtang Matijong ni Phai Inkoira ICR ni West Karbi Anglong District Amreng Constituency Arlo Kokka Kijui Kelang Adim Hello Karbi Anglong pen Kelang Minai la pen Kethenai Adim lo la sila an so se kapalang mithuji pupen Kedamtang Pre ni Phai Kretrok CR ni pen Charchim Praisik Ahot KAEC CEM Tuliram Rong Hang Kechak Tekang Ateng pen Bangso Kokka Kijui Kelang Adim Along Kelang atum donang jipu pen forest inspection bangalo kikim PG pu nong e somponlo lapen forest bid office setami padopon pu lapen forest atuma phansi lang pachari dun pu puta than pachini pon bangso forest inspection bangalo nong e ke sompon along local MEC Rina Terangpi MEC Pawan Kumar lapen MEC Chandra Chetri lapen CEM Achor Kacheteron Pi Lapen Ong Dung Man Ping Kiduatum Chetong Dun Jengkapen Babu Teron Karbilong Ria Birta Long Birta Nang Pali Aru itu suni tu 1 crore kom nokobo 2 crore hobo pare 3 koটি hobo jabo karo itu extension hobo aru suni tu gelake forest department Kargina Tormas Council ke preparation hoy ase man toka hobo tele amount gelake আমার জ্ঞান নাই কিন্তু itu niki ইয়াত এরিয়া টুরিস্ট প্লেস আছে ইয়াত বহুত জায়গা আছে পানী মো আছে টকা আছে আৰু আমৰেঙো আছে গতিকে মানুহবিলাক যিটো বাহিৰৰ পৰা অহা আৰু লগতে ফৰেষ্ট প্ৰটেকশ্যনৰ কাৰণে ইয়াত ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টত থাকিব ইয়াত গেছ হাউচ থাকিব
লগতে আমাৰ ষ্টাফ কোৱাৰ্টাৰ থাকিব, ডাইনিং হল থাকিব আৰু মই চিন্তা কৰিছোঁ ইয়াত বিড অফিচটো লৈ আনিম বুলি ভাবিছোঁ। ইয়াতে বিড অফিচ হ'লে গোটেইখিনি ইয়াৰ এটাচ হ'ব আৰু গোটেইখিনি গেষ্ট হাউচটো এতিয়া প্ৰটেকশ্যন হ'ব। গতিকে আজি আমৰেং সমষ্টিত আমাৰ সন্মানীয়া আমাৰ লোকেল MEC গেৰাংকী বাইদেউ মই একেলগে আহি ইয়াত আহিলা স্থাপন কৰিম আৰু এইটো আঁচনি এই বছৰৰ ভিতৰতে 2020 এইটো নহয় পুৰণা বছৰ নহয়, নতুন বছৰৰ ভিতৰতে এইটো কমপ্লিট কৰিবৰ কাৰণে আমি এইটো চেষ্টা কৰিম আৰু অহা বছৰৰ চাৰ্জিঙৰ যিটো ঘটনা সেই চাৰ্জিঙৰ ঘটনাৰ আগে আগে এইটো সম্পূৰ্ণ কৰিবৰ কাৰণে আমি কণ্ট্ৰেক্টৰৰ লগত যোগাযোগ কৰি এইটো সম্পূৰ্ণ কৰিবৰ কাৰণে আমি বাইদেউ অট'নমাছ কাউন্সিলৰ পৰা দায়িত্ব পাম। গতিকে আজি আমৰেং কনষ্টিটুৱেঞ্চি আংকাৰলং Toka Panimur Masukidui Klamalong Korea Sayim Dena Sai Ting Ponji Tikono Jawabu Mas Konsultan ya Ponlo masih 2020-21 level budget tadi so angka di Ting Ponji Mabeng kelas so project ke bangke Kukur sedang dikait, sikur sedang dikait. Lalu extension memonji, furniture kencenglok, generator kencenglok, dan staff quarter kencenglok, lapen kedan, boundary wall, lapen ke kitchen room, lalu te panggung peten, panggung tutus situs bakaran dikait. Masiola, estimate bang dong lelang selama punya lagi. Manejok, kesomlo, manisong skundelo. Kondisi sekundi lo, aja tunggu. Dan amreng potensial lo, televisi bina berarti itu yang IT tentang lo, pada yang lo, mas konsil emisi, sama subjek high, atau ke itu dia buat acaranya itu bahas ke high tentang lo, dan aja tunggu. DFO, latihan ranger, latihan ke officer satu, principal officer satu, latihan ke dari keluar sih orang kemudian itu konsensi long berarti long yang apa yang hai tidak atau presiden haji itu Cengbiri rong piarong ariso ejangatum cingrum si patua klam kapangthir asai kedengpon Dongkam pen kahilo kilometer 5 lom doji Cengbiri rong piarong ariso ejangatum mathasi rong pulote kapathua klam donang jipu kedamtang mati jong niphai ingkoira isi arni Cengbiri ariso ejangatum bang krip hosose ariso ejangatum cingrum si pathua klamalong kapangthir asai kedengpon Pinya Berta, Lansi Kangton Chalo, Kaduka Vepanta, Kardom.